Shi tariki na mirongo hebere mutinyi yo gatano gatatu mwaka no yo wechirwere mirongo hebere ne tano yomo mwancho mo ligerinde no kwegena mbiyo rando siasole na gukwanire na bayo kwarigane kanyora mangana maye kyunga chinse bire chiabono butukilitera ne sera sekunde sense milio manyerero nigale Wilson Makoli tangani negati ali na kwaligania senchira yobwenya ngombe tari muntu yo mubwe kugukama tari muntu yo mubwe kukuliera mabere mabere aya igakurageria abantu ebinyoro byonsi boneka to konyora nga chombe echi chiakure chonsi na ngo ya nego twa moeni umutie nyoerete na butugwete nga neri chingana lia tuchandira sichi nkoromono yamategemo kurulia muni gesima kitutu masaba kugandira ko bano mwichana soko yawe chombe chiabo isano Madiogo ndiye arabure nyagetari ya serikali Nyamira. Hakero okwairi ubungufu wa dawa. Mugavana we county Nyamira musikamo sinyaribo kwene kibuna chinya gitori chionsi che county yo. Sikirigo chi koborwa Mariogo. Nakubwa mono ase wode tuatema stage cheto ndochibangete. Tobangete tu apraneti kere stage se twa lazy to college 100,000 crestage asinge jutu wate gango ya itoyo ko yash abana boda nigo babuli go chamwe liko gendelia asebo igo babuliwe ho tatumiko bobe nabana siasa Karibu mwancho mo ligerelia go chake kyonga chinse biranigo tugo chaka he amategemo korwa sekenyoro kyali amoni egwadi yagasema hebunge yakitutuma sabe county Nyamira igobo tukubo kirarero yabara sarenene magiga yumurero gosamba tugo yabo kurenganamo nabamataba wikarwani gabataramanya oyeke yachage timurero yo awete kukoirira chombe hisano go serious bono baro kubolia obotuki kokorekana subwango muri kitopol kapukara orobotirwa senchira yoboikirano Gikore kiga kigendrete gwicania bange niyo kenyara kabaga okorekana sekanyore kialia moni asinga jo mugaka John Minda uyo nyara kabaga usirwe gimabwa ya samatukaerire gentone amatije iga echanelete bunekwerera bunababukigwa amono bororo kerana nyoro muliro yo tinje tikubwatereri ngoko ngabone tiganji korra chingoko na ajumnyoka nabike murango echabi na amenyoka gochana acha kororanga inkikere endugu to sinya ine komo endugu to sinya ine komo nere nakagira ngakero kende mwaye koya nanyora naiko nanyora nabarangeria unabaka na goitaba nanyora umuriro wo uri mwendugu yano yo bone sichombe chigiyete narwana mnyoka bakorro na atura mugendugu yane kurwa sakorara nimeta sakorara nakongonta na igwitabire negenta bamenye bechinseme chiga bagendere ko bakogikiria asibe ko babalira asadene yare turi kubwatekana mone tugeye igahaye narako bagegusira asibe horokiriye ogotako kigwa kwabo ngombe ne project ekurageria abantu bonsi bi ngombe tari muntu yo mubwe kugukama tari muntu yo mubwe kukuliera mabere mabere aya igakurageria abantu ebinyoro byonsi boneka to konyora nga chombe echi chiakure chonsi na ngo ya nego twa moeni umutie nyoerete na butugwete nga neri chingana lia tuchandira sichi nkoromono na ende to kobori bone no yaro to kanu muntu obwate deni bose esira ya yarenge gaiga tia ko besirera ire ligorie chombe chichonsi chombe chichete angeri 500 chigo sira go chinse ryo kabusaiga ama eno mwana minto tarakora mutienyi oboina mburamera chombe ichi na chichiare gotokonya buna turwarete twanyore bibere twasiba ne kambi bunere liamoni nyora mabere oyonye mwanya bantu okoraiga igo tokugikerie gente kaserie tari ya Yesu mbia ona be no muichano kora chombe konye nkurenda nanyonga chons pio chikwete igo ngombe ya makonye nere konye rware terense nero yoka ya konye kete ero iya nyorte mori matukata taje ero ya ngesiko ero kenga nero ya konye kete yoka ne mori yu barusetie iya renge ya matukata to igasiribwa banyareko bakugania obotukibwa ime kunyarako babakorekana elio eyamatiga kunyarako bagekonyora obwene bwaye na kumanya habwikira nungikirire tomuriro jiga gwateka Yongo sabe serikali yeito egende kwa uchunguzi tonyore lichibu so that egende kekerwa chinkoro tumanye nga ninki kiaba kabisa ono buna
chinsiaga chiatigere mogondo eng'ombe etayegocha koria ekiagera ng'a chiombe chiarengo chinsiaga chindi nabo chigori nyonguru ase emechi chigocha korageri chiombe iga bono chiombe echi chiakorageri bono iga akoenda asabe chibesa eng'ang'ina ne chibesa chiombe chiakure na egento giokogechi mono naende ng'onyondo ora igo igwete ring'ana eri gose amang'ana aya ase media aikere omonto oyo gose omoiri oye amotebia ase bamabera ase nyasaye onye taribo ngokware bosa igo twakegikeire ase erieta ria Yesu gochakera bono nakogenderera achigotiga amwama aukore amaisa aria acherete ara mogeti bono achi aukore atiga omong'ina kare niamenya na omorembera abana baye ginkuripotera Gatembe kuriga nseme chiga chiaria moni meje egwadi ya gesime bunga ina ya Kitutu Masabe County Nyamira inche igonguruko Polycarp Okara Biabono muliketo Polycarp Okara hasoroboti rogo ichani mono na soroboti rumonchu mulikena no togosera seriboli lieli tukuria rero lio korengana no gosalia nene inkige koirira omonto gosalia nibo yo moyo mwabo inkige koirira omonto gosalia nibo yo mwabo sanga mona inchi birengeri byao gwetira se namba ya simu ya 0716111177 getembeti Facebook na boigo YouTube elionchi kobietera asenchira erendo ngeliboli lielisikiria rero inanki ge koirira omonto gosalia nibo yo mwabo sanga mona inchi birengeri byao gwetira se namba ya simu ya 0716111177 getembeti Facebook na boigo YouTube Gosuka mutwe homo gavana we county ya Nyamira homo Scamus Nyeribo igaba enekere mamenyibe county ebuna chinyagitali che county yo tichirigo chia kuburwa Mariogo ukwana chingegekera na somo yega huko igora e dispensary ya Nyagacho asegwade ya mekanene bunge ya borabu homo gavana Nyeribo iga terubuna hinenchera yemo yogotinya bokaliwe sekta yobochinwa se county yo Gavana Nyeribo hoibo igoikerana aso homo yega bokwego byoga asaba orokiwe chisukuru cyo bubundi igaru kubuli gochia sabase kubwatira koboko chikosi cha maboko Rade ira yende na rwete goryo bobwenya ekiara abantu baito kero montarwa ta uchi mogondo na inda senya nchoba le meru bole gatigati yitwe gateba wikan konye chinyageta cheto na iya kagaro mwako yete te wikela chun gabe gachiwese kando 300 million Gagore funds egorwa DF eibono uikamuno mwako ya asite naende komenda chibesa gochio ekonge begetare so that Mariogo ndiri ala abole nyagetari ya serikali Nyamira hakero okwaeri ubungufu wa dawa yani tuakiro kwaeri madawa hawezi kosa tena hapa Nyamira. Hiyo ilikuwa ahadi yangu na ikira niji. Wachimotwe mbaro Robert Nyara na bokora wamenda chibesa yakonya abantu bonse. Uyo konyara ojoinisha karibu. Nobune kokogoro anyokoresha uyedari omwarora. Yago chenjinone hipu ngakimokoroge usi eba achwa noroje bachwe yema naboko nyenywa eri yasarige yarusiwa engao yabekwa nende watara abo Nyamira iyo bona sema iyo with the new technology people have gone out space so there's no limit you have to prove that the immense investment in your training was worthy and that there is need to mobilize more resources to support others. Naona mnasema vitu mingi at KCGP tumeungana kupata toolkits. Amujasema juu ya wanafunzi tunashomesa pamoja na KCB. Kuna wale walimaliza ni 709 na wengine karibu 2,000 wanatoa 5 tunatoa 5. Mjumbe wa bunge ya West Mogirango Mosque Stephen Mogaka
igaganire kumanya nasi kia serikali ya sinyurwe gutugutira ari bangeye kurusigwa sabantu bale no barema nabaigo bali bakubalinda okana sama ochi bunge nene homuske mugaka igateruna chama techinyinge nigo chia sinyurwe gwikirani hobokaru buyagochi asa bale no barema asateruna inero hegwanete gwikiranirwa asobwango elio kurwa obwororo bokulendwa kwa bantu abo. I seek to request for a statement regarding implementation of income tax exemptions for persons with severe disabilities as well as their parents or guardians. Honorable Speaker, pursuant to the provisions of Standing Order number 44-2C, I wish to request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Finance and National Planning regarding implementation of income tax exemptions for persons with disabilities, and in particular, parents and guardians caring for persons certified with severe disabilities and incapable of catering for their basic needs. The Persons with Disabilities Act of 2025 provides for tax reliefs intended to cushion persons with disabilities and families that bear the financial responsibility of caring for them. Section 56 of the said Act provides for income tax exemption for persons with disabilities who are in receipt of income, while, Mr. Speaker, Section 57 of the said Act empowers the Cabinet Secretary responsible for finance, upon application, to grant an income tax exemption to a parent or guardian of a person certified with severe disability and incapable of catering for their basic needs, where such persons is under their care and custody. It is against that background that I request for a statement from the chairperson of the Departmental Committee on Finance and National Planning on the following. Number one, the criteria and procedure currently applicable in determining the amount of income tax exemption available to parents and guardians under Section 57 of the Persons with a Disability Act of the year 2025. What programs are in place to disseminate information so that parents and guardians catering for persons with severe disabilities across the country are adequately informed of and are able to access these tax reliefs? And finally, Mr. Speaker, the measures in place to address administrative and technological challenges that may hinder eligible persons, parents and guardians of persons with severe disabilities from applying for and accessing the statutory. Yo kabiromo jumbo kitutuma sabo muske Walter Nyambati hoyo asechinga kechiga oromo nyakerogo wekyombe gya chiotamo haigeme yensi ya Kenya igene kiribuna nigara chiego tinna kurani kerogo kyogora gavana ase kaunti Nyamira asaba chole bonene bole bosibo mwaka w'ekirubere 2025 igo muske Nyambati enekia yo chinga kyatwarege karomo nabangina kurwasi chigode aime ye kaunti Nyamira asibalira yogochia ko mubwate simuli kitufati gadi Disemba orobotirwa senchira yoboikira abangina abo bakorwa chiwodi ao che kaunti ya Nyamira nigo besokera itikuria rero na kuraria bona asekerogo kyobugavana bwa Nyamira bore bosio nigo barache komubwatesia omunyakerogo ojeotamo imeyense ya Kenya omoske Walter Nyambati aigare rogo tuachire buna abangina oye omosaja ningo Nyambati Nyamira twasombokira matuka mange rero igo twa deciding atogocho Nyambati tomoboringa nore tayare tokoire county government Nyamira mbarenga abangina mwanjire moire Nyambati bono iga togotebanga Nyambati tosha na hakuna njia ingine abangina bono berure raundi yeye tweruete muna togochirigi naende ngakierie goikana otorege tuogochirenda muna abangina erinde gavana Nyambati atokonya amariogo chinyagitari chipara chirabese abangina tonyora amache twachandekire gochiroche nakibana aiga abangina aba nigo basingirira buna asobochori obwo obonene ibaraje kurigireria amakora akera umurai oyo ochoretwe batarache kubeka abangao abisi kama
kama ulipewa talanta moja na ukaficha, nasi pia tunajificha. Sasa ujue ya kwamba ukikuja kwa ground, tulikupea kazi na roho moja, umerudi kwa ground, hesabu umefanya nini? Na hiyo ndio itakupea kura. Usiongee juu ya muda tibutu ni mzee. Kwani wewe ni kijana? Hakuna. Na kama wewe ni kijana, nini unaonyesha wewe ni kijana? Hakuna. Sasa kwa hivyo naye tumeshukuru na tumesema kwa lugha moja, sisi tutaweka kikapu yetu kwa kikapu moja, tuweke kura kwa Nyambati. Ense muyende ni gubaburirie kira oyomo utwara ikibande na boigo ikura puna inchira eyemo yokugenderera kuyarigania buya asobochori obu obonene na boigo bakwaneire iguru yobuya bwo murembe chinga kiechi siasa chachakire. Sisi wa mama, huyu mtoto ambaye anayopigwa huko nje ni wa mama pia. Huyu mwenye anapiga yule mtoto ni wa mama pia. Ninaomba vijana tafadhali, wakati mnapotoka kwenda kutafuta kura, muone kama huyu ni ndugu yako, usimuone kama adui. Hata akiwa kwa mrengo mwingine, akiwa wapi, pia yeye ako na haki ya kufanya yale ambayo yanatakikana, sio ya kuuana. Sisi wote Nyambati wasebe acha tufunza mambo ya kupigana. Amani ni mzuri katika Kenya yetu hii, na wamama natarajia mushike kadi vijana, na unajua tukimaliza mambo ya kupiga kura unarudi kwa nyumba yako. Sasa kitu tunahimiza hapa watu sana ni mambo ya amani. Mimi siwezi sema watu waende kwa mambo ya vurugu. Hinko ripotere Getembe kolega se bunge ya Kitutu Masaba kaunti ya Nyamira. Fatigad Hisemba Bemono murigito Fatigad Hisemba ha soro bochuru mo MCA we wodi ya Kemero yibo igoro mo konye wo monogirwe kaunti ya Nyamira ni gobo aruro kuboligo chia sabana boda wetanga kurwa gutume kube na wana siasa ukwana nchingeki alenge gosira hekyombe kya wana boda igo Moscow yo ane kiribu na ensi ya Kenya ewenete kweroberbiya asobochori bonene bolibo simuli kitopol kapukara naroboturwa senchira yobekira naso musangirikano yoiga obaletama bana boda kuruiga ase wadiga ya Kemera bunenjire ya muyokuriye bitoki ebyo balingete kunyaraka baba kwegendereria ase ogochamo uyu unyaraka bwo gwikiranwa amono munyakirugo bwa sektiga ya boda insejeri ya buridia BAK kurwase county Nyamira Dominic Babu obwatoko bosemya ochasaba na boda abiga. I've been telling people now and then agenda for Babu, agenda number 1 development, agenda number 2 development, agenda number 3 development. Asaba ndaba leadership achole tenengia abantu bane bale babado bale atibyo mbiro bine eringe yo Nyamira bone geto bade kiombeke mo ikoroka boda safety association of Kenya. Mimi kazi yangu ni kusema na kutenda nani maendeleo igintu kolengana muna bana boda abiga bagokirina gotebamba kunyaraka bagokebwati boikirano unenjire yemo yo kwegendereria tugasiri kuwete mabarata ibuya buna tutabirigoro ya magendero na tuwente ko buna tajokire na kubwa mono ase wode tuatema stage cheto ndujibangete tubangete tu apraneti kere stage se tu lazy to college 100,000 kere stage asinge tu wate gango ya ito yo ko yash na egari ku transport ibirogebi nechi amajitu agore chi amajitu agore nigaiga asumusangirekano yiga omwemchi yiga wegwadiga ya Kemera asireta James Matinga anyarako baga kubwato ko bosemya ochasabona boda abiga igoryo gututume kwa muna bana siasa ngo nabo tutagete to basabira amaye na ende bali bakuriye birogo boss ko chakiro ko kanse otutagete onde bwes tabasabara tafucho na ande bale ko mbwekana montago jangwara igo ne pigi osoja ngora igo lakini koleta kwa mura buya bale wone kare kwa baleta to kana dili kwa bomya osakara kwa ndama idali kwa bomya ubolyonde omwero ya Matinga ni ganyoreri bageriga na kweranga natwe kunyaraka baga ukurura chipara chonsi imeye wadiga ya Kemera yende kolengana munera agendere ko bagakubuli abananchi kwene kibunango chirenda bale eliyo nchi gusalika enyorekana mu sector ya boda no babege togosemeria asigeka muno osange omuntu ogotambuka guchikwaye obekire ligena goso tikire ngeraete amache gakurugo kagutumira ngiakora agoje para na chepa next week mheshimiwa Matingo sirwa tosalie para mheshimiwa Matingo tikire para ya sala lakini yo sali ndimo abagambi to gotera baruga banye wachwe dichibao chao amagogao tulikobeka motaro igo otuigwana neteli poti mneko bekwa ebintu bituja twabogoria twaire skuru ya chokora chinko ikera kimunga pebya
Inko ripoti rigitasini kia wanjite kia Getembe kuroiga imeye wadi ya Kemera county ya Nyamira inche gongoruka Polycarp Okara ya mulikicho Polycarp Okara haso robotiru wetera chibura chia gisiasa chanyalire kwa bachikwenekebwa mchinsemo emergency ya Kenya abarabe chikanisa besokire na kuikire kole kiasebono basabiro molembe kobao okarawana Pastor Alson Nduso korua Ligo SDA ime ya mugongani go bateno gwe yancha ku mwana siasa koirire ogotabo ku burende aigeme yense ya Kenya osa kwabo korokie buno molembe obo litangani asekwene kibunensi ya Kenya echikwaliganyo bachori bolebo molembe muri kitugiri pati copy roboti rwa Sinchira yobwekera nime ase ensemo ya Ligo gotoka ime ya mwachoge gwa borabu ase abagwatani be kanisa ya Seventh Day Adventist bago kore kambi yabo ase kambi iyo nigo abarayi barenga sensemi banyako bagosaba omulembe no kubwaterana egati y'abarayi bage siasa irigusunyana kwa bakore to mulembe ase ense ya Kenya bono yaligiri korrekana nga kiro muntu nababu atobotobu nanda koligi muno muntu bwatenda mwamu okoramana eliomana. In fact, endorayo cha gusaba abarayi baito korugorogo chance oburayi nyasawo korwa angeni go borogeti okogoswa mono igoro yechibura uruchanya ko bachikwene kigwa ase chinsemo au chinga ki Kenya erigireti obochori obonene asetirie geti kiesegi aiga sense ito ya Kenya abana baito bakure abagakango kubale nabangina abantu bagotachana bobe asengencho ni ntuna baraitu asetiri the battleground ukumi kwa bonkurianga abasaya abange niko bajya kunyara kwa wago tumeka asogo chikolenda chibura buru chinga ke batakironya kwa wago kwa kwariga ni guna barayi kurigerirwa kigase ao ekyanda kira abanyabeke ko irigerie bitoki tari guchikurwa na kisegi barabusi barabwa nderiye nari abana ababo baranyore bakoigore sukuru enga ewiki egocha batoke na baro bakwanda gisukuru tari goryoka batwara marembe asomo paka baigwana barabusi barabwa kero monto anyore nibo yayere esmasai ebe opposition ebe alternative opposition ebe linda mwananchi na abale government tigatotige kisegi totwara omulembe no rolenge gente kariganya kubaga gukwanirwa nabo ibago gukwanirwa asi kambi chonsi cha 70 Day Adventist tacho mwako yiga nekerenga kiyo gochikorento omulembe yiga no gochikwene kiyango omulembe nyako wako kobeke bekeruro asi chikura cyo mwako 2027 no mwako tegerete gochi asi chikure echo nabone timu yitewa tebanga obey and live, disobey and perish. If you disobey God you will perish. The choice is yours. Koliboteri gatembe ko rwasensemo yeligo Meya nsemo ya umachoge wabura kuya county ya Kisi amali Tanenje Gilbert Kobi Pia mwana mwiki hito giri pati kopi haso robotiro Wara kurwa sensemo ya bunge ya wawasie county ya Kisi Wasabiro kubatira na kuwa anso kinobura yubuyana kore toko igana kwa gesiasa Ukwana senseme yensemo ya sengera bubase Ikowe igabara ya ubasabiro botenene rwechi skuru Ago sanga chinkwana ya butambe na mborokiwa Elio gotange bikoro bimerero hasi kiskuru byo byaba bikwenekiwa asetamu ya kabire Asense ya ikire egendo gire kyamana dekise mai to muntu take kiskuru ande no muntu makuru anga kendo gembo gara sako kanyora musalira ne gocha igombu ya anda abana baetire sana bakire kiskuru abana masomo tigabasome Aino rama que no toque no jumbe nere oito uri bubasi bono kiane roro nere tuara como te vi que era bana bono kuba etira abange apara asibi ya abane pasa riba ero so mere kiagera CDF ya bubasi bono karo milioni 200 kibesa kinyinge sana tindo kinki abana bataerwe kero mwana nabako nyone elibu 20 jaji besa njikorteki Wana unyamaja alinga chiche kine ko ni uchikale kiango aina magoso muchumbe karo ateme arende abana mono bali baruteme chimetaka banyore injira baraende skuru basoma ikire kigido kyamana na bane kero bachiringa bayiboli ninungo tebyo akara bana bachiringa ligeri bakobereza nigo tokira rais abana bachiko baba be mono form 3 na form 4 genda bali bana ba CPC
ba CPC gose CPE ebara babe mono egekogera obongo bwabo borare utobwa abana tobwate ntuba manyeti igo tolende keli bako batebi nyoro batebi ngamba kabangete mura bako na kuruza mpaka bangete chokora gento gete iyo mwalimu mwakiresime matebi nga abana bonyo bagocha ekengere asomo bangobo tingako postpone omocha basa kuancha eko era bako so basoki we no muroyo moina nga kitara akora to control chikura kya masige ichicha ko control bwa aba masige botoro na putubwata maisa korora kabisa kabirentu anjera twakanire buna itwaba masige na bana ba mwabo tigachi atigo rio gokore bintu biro tata koni mu masige. Asa roboti romancho mori ya tanyo romo timoko moke kulende tarandu mutimoko asari boli lieli tukurarero elio liringete kolengana munae inki gekwirira omuntu gusali nibo yomwabo ine ninki gekwirira omuntu gusali nibo yomwabo sangamo na inche birenge bigotira se namba yesimu ya 0716 1177 getembe ti Facebook na boigo YouTube kolende nkoirana kurwa sumu timoko inje wasome birenge byao asenchira erendunge. Eduka ya Uhuru Superstores yegotoke meyo mucyo songo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa seche company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwa seche company ao amajani kurwa se company ya Keteba echumbi ya Kensold egati bintu binde binge wigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa se company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care bure obu ibirengo bigoro to tigara magega agirira rero bwikumbolere bintu biga asiri guriria mubuko asamange totalere astisemo cha Uhuru complex eyuerange na magacho Safaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena credit bank ime yomuchiwo songo bakere simigwetera sechi namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nyota Dry Cleaners ndigo bagusibya balingana kubase cyanga cyao wikerano ngusibya bale ekisuti kigown kiduve kicurtains kicarpet ebikoro tukurwa bidibya bana wikabiri by'abantabanere wigo mukuru bale obokoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga ndigo bagutuka imeyo mu cyubusungo nyanjwa anene gitali ya maiso mbabwate bwigo bokoreri bwa pick up na bwigo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi. Ne aino munchile na nutagete kwa igendereria na bwigo gukinya ebyasara byaho elyo onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri go setting nsemo chinde ebe ni supermarket otagete koreria e wholesale eduka chisukuru
chinyagitari, chisalon, ebene kinyonzi, electronics shops, obosombi gwika chi event ao unabono iria catering egatie chinde twakire esimirero witira ase namba 0143567165 gose 0704765412 Boigo nabo kututalira ase chabizi chitu imeyo mucho musongo asamagacho auru towers irongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchi libua ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikineke unga kia mabagusi. Karibu na inde homo nchomo ligerelia asentunde ya kabire yekiunga kitogo nchaka nikobaiko togo chaka ni liboli hanene helio lirengete liboli lieli chukura lero ine ninki wekerera homo ncho gosali nibo yoyo mwabo ase liboli lieli chukura lero inenki ekorera homo ncho gosali nibo yoyo mwabo gendera gusange birangeli wa wetira se namba ya simu ya 0716 1177 aso kulika ijumbenke oswali Getembe TV Facebook na boigo YouTube watuke ebi hirengereli biago naraiga okorokunera fiki nyabuto awatena kutoka Nyamache Itumbe awatena watu wana wifu kitu awatena lakini malipo ni hapa duniani ikegera watu wako na wifu mbaya agorokuwa nere akorokuwa hobale bongera korwa kiole inda mwamuri bero esugo oboliri emoko ekelirianda ne birengereri ebirengereri ebibe eskendra kubwa toke birengereri ba umoncho murkilia weterasi namba ya simu ya 07161177 aswali Getembe TV Facebook na boigo YouTube aba kegero abo baby hawo abago saga nenke yamo asumu chuka kamega nigo bamuita wiko ko moroki wa wekrasi ge komine mo weskuru ya weske ya fokori ababy abo nigo baba ko ibebinte binge kurwa senkeyo Gentabono kegendete gotigaba matabu na sarenene abananchi benseme yoni go baruko boli gochia serikali wakorobo tukibwa mongo alikomanya ubakirani ubusali ubu hizi waliingia kwa nyumba kwa boma langu waliruka ukuta wakaingia kwa nyumba ya watoto wakapata mtoto yangu msichana Laura Flora ambaye alikuwa kidato cha 3 shule ya Vokoli Girls. Alikuwa amelala. Walimvamia kwa kupiga yeye kwa kichwa na kifaa yenye sikufahamu. Wakatoka hapo wakakuja paka kwa bedroom yangu wakanieleza wanataka niwapatie simu zangu. Kawapea simu yangu pia na ya mama. Kaniambia pia walikuwa wanataka pesa bure, kama sitawapatia pesa wataenda kumaliza mtoto. Si kujua kumbe walikuwa shamaliza. Sasa nikawaambia pesa mimi sina, lakini tu simu ndio niko nayo na msinidhuru juu si mnaona nimewapatia. Vile tu niwaambia hivyo na katoka. Na mimi nikakimbilia kwanza mtoto niende niangalie hako hali gani. Nikapata mtoto amefungwa kamba na mikono nyuma na hako hali mahututi. Nilingangana kufungua hiyo kamba, nikajaribu kungangana kubeba mtoto mpaka kwa gari ili nimpeleke hospitali ili aweze kufanyiwa first aid. Sasa nilitoka hapa nikakimbiza mtoto hospitali. Kufika hospitali tukumaliza dakika 15. Tunashangaa kwa nini walienda kuumiza mtoto mwenye ako amekosana nao na mtoto msichana mwenye pia alikuwa ana plan kuripoti shule next week shule zikifunguliwa.
Tumelaani kitendo kama hili. Tunaliomba serikali ingilie hii maneno, ifanye uchunguzi wa kina na zaidi. Insecurity ndio ni kitu ambayo tume-experience kwa hii area sometimes back, lakini ni kama hao vijana wameanza kurudi kufanya kazi mbaya kama hii ya uhuni, ya kuua wenzao, sio mzuri. To encourage the patrol, the police patrol in this area, so that we can get and apprehend such incidents that may occur even to the incoming students. Kama mchungaji nasema kwamba hiyo kitendo nimekilaani. Naomba serikali iweze kuingilia kati, iweze kutusaidia ili tuweze kuwa na usalama hapa Kefinko. Oyo olengo mo chumbo mochole gweterase kiama kia ODM na baigo yo olengo mori kia manene bikembe kia bali mu bechisukuru cyobroso na T Wilson Sosione nigaba akawekera na bosi be komiti ya bunge henene ye kuligereria chisemi unenchereye moyo kunenkiwa sogo chia kwereri baga lyo mo commissioner asekembe keliyo kulika bali mu Teacher Service Commission TSC ukwana bosi be komiti yo Sosione nigatere na wetero umanya gwatase sector y'ichisemi igarachi kwene kibuna maganio yaborokia ngochiare kwigwekana ne serikali. Teacher Service Commission and the trade unions in the education sector are one and the same component. They're all working together for the welfare of teachers, and the trade union side are merely advocates and the integral part of the teaching service. If you look at the Ministry of Health, the PS currently in charge of the Ministry of Health, Dr. Oluga, is the immediate former Secretary General of KMPDU, and the country can attest to the fact that the healthcare sector is on a very strong positive trajectory. So I would wish to say trade union leaders are also professionals with the necessary intellectual infrastructure and capacity to work at the policy level. So, Mr. Chair, I wish to assure the country that my appointment to the Commission will strengthen the Commission because I bring experience of advocacy on policy and all matters that affect teachers. So I don't think it is anything to worry about, but it is an addition of value to the Commission. So I think it's a fact of strong progression and appreciation of trade union leaders as also resourceful workers who can do government work. Umujumbe w'ebunge ya Girigiri Martha Wangari igaika bosi w'ebunge litukira lero abwasabaga kugani umunyakero gwe komiti y'obulendi bwense wekiroboti w'ebunge igoro ya mangana ringeta abauni abwasate bona hengana yabereye koleta umuchando gocha saba Kenya bosi bechikura cyo mwako gocha bechirubera 2025 muri kitupurani nyakunde na roboti rwa senchira y'obwikira. Ekero engana yemeuni egendrete kwenekigwa ase misangererekano aiga Kenya nigo litkulia rero mujumbe bwebunge ya Gilgil Martha Wangari abaga kubulia kwegwa oroboti ne komiti y'obulendi kubwatekana nengana iyo yemeuni ase chinsemo cha Homa Bay Nakuru nelia ya Nyandarua nigo agania konyora oroboti oruokorwa ase umunyakero bwe komiti eyo egati yabo umubaro w'abantu babekire oroboti igoro yo gusaganwa ase misangerekano iyo umubaro w'abantu basiria magimabo nabo igo emeroberio eserikali yabekire ari gukora amangana yo yemeuni. Honorable Speaker, in recent weeks, the country has witnessed a worrying escalation of violence, disruption of political gatherings, and destruction of property during political rallies, with recent incidents reported in Homa Bay County, Nakuru, and indeed Nyandarua counties. The loss of life, attacks against civilians and security officers, destruction of property, threats against political opponents, and the growing use of inflammatory and divisive rhetoric are deeply concerning, as it undermines the peaceful exercise of democratic rights. It also heightens political intolerance and poses a serious threat to national peace,
cohesion and unity. Abajumbe bande gati yabo Wilberforce Ojiambo na Isula Lesuda egati yabarai bande nigo boigo basingerera ase ng'aneyo abo ase bagania kumanya buna eserikali eroberetie kurenda abakenya bosio gwechukura cy'umwaka ugocha. Should condemn violence regardless of which side. Thank you. Okay. We faced almost death in Kisumu, but what I saw on Sunday in Homa Bay, Honorable Speaker, that's not political violence. That was terrorism. Being in different political groups does not matter, but what matters is us sharing our ideas and selling our ideas to people. It's unfortunate, and this is the time we became all sober, including us politicians. Let us stop emotions. If your colleague is having a rally, just relax and put your own rallies. But Mr. Speaker, sir, we have to say no to this bad behavior. Goonism, violence has no place in a modern day Kenya, and we must all stand to be counted and say no to this. We are destroying our tourism sector. We are discouraging the foreign direct investors. We are sending chilling, scaring message to visitors. Which country are we going to talk about? Brian Nyakundi, Getembe TV. Biamuna muliketo Brian Nyakundi hasa robotiro. Munene wa waziri oyibo igoro mo waziri wa munene wa mangana yechise Chisco Musalia Mudavadi. Igo haruro kubale wachasa wawatani wechi sekta aso kwene kibuna kuwatera na balenensi ya Kenya aso tinyobo karali kuchia saba na nchi. Ukwana chinge kicho Mudavadi ni gane kibunensi ya Kenya. Yore baga kuchia saba unchirulia kurwa chinsi Chisco okarero bonchiru wabo aigeme yensi ya Kenya. Have 16 landlocked countries in Africa. The ones that are largely dependent on Kenya are South Sudan, Uganda, Burundi, Rwanda, Southern Ethiopia, so just say Ethiopia, and Eastern DRC. Whether we like it or not, Kenya is their route for inbound cargo and outbound cargo. Kenya cannot become an obstacle because under international conventions, we have an obligation to facilitate all the landlocked countries. It's an international obligation. It does not end with us. So the policies and the issues that we are doing, we may think we are dealing with our own problems, but we are actually infringing on very critical conventions that also have implications on the well-being of millions of other people around us. So this needs to be appreciated. We must also ensure that Kenyans participate not only as workers. Mora ibekema gya DCP Rigathi Gachagua ni gateruna aba Kenya igo bamutebiri atenene kirugo kyobora ibense ase chikura cy'umwaka gocha igwa gabere ha kolira yogo cyakwane kibuna uchale kurwanira abantu bense muyaye aso konyora emirimo ase serikali uri kitupani Nyakundi arobotirwa senchira yobwekira sisi tutampangia aende asiende No murai bwe kiama kia DCP Rigathi Gachagua oyo oarigania abamenyi be bunge yu asenka yae eyuire asensemo ya Wamunyoro. Ukwana korwa asenka yae ya Wamunyoro Gachagua nigo amochia barai korwa asensemo ya Mount Kenya. Abo babete bakobwaterana kumurusia bisi ekerarenge omokonyi bo murai bwense. Nigo boigo Gachagua atebabona nigo arachi gotenena ekerugo kyoburai bwense ekiagera nabo aba Kenya bamutebirie. Akipitia hii mtoto naitwa Wamombi. Ni msaliti si msaliti? Aende asiende. Na hii wa Matinga. Na huyu wa Mokami. Si walituaibisha. Wakatunyang'anya kiti ya nyumbani. Siku nilikuwa na kiti, si mlikuwa mnafaidika? Lakini hakuna shida.
Mungu atatupatia nafasi nyingine. Si ndio? Nimepanga na iko sawa. Nimeenda Kenya yote wanasema Rigiji asimame kiti ya rais wa Jamhuri ya Kenya. Chingakie Chionigo Gachagua ateba buna naroberetie kogenda ase ensemo ya Emuru Wadikir abo ase abori abantu bamusabire kiagera nigo mwaziri boborendi Kipchumba Murkomen amono murai bwense bamusingirire tabase kogenda ase chinsemi ekyo lituko liankyo. Mimi nataka kwenda huko kwa Wakalenjin kesho. Emuru Wadikir wamenialika huko. Huyu Kasongo na Murkomen wananitisha ati nisikanyange huko. Nataka muniombee. Utaniombea? Mutaniombea? Ndio nikienda kwa Wakalenjin niende na nirudi. Muniweke kwa maombi. Lakini hatuogopi, hatutishwi. Hawa Wakalenjin wameniambia kuja, tutakulinda. Usiogope. So mimi kesho nitakuwa pahali naitwa Emuru Wadikir. Nigo Gachagua boigo abagakoriere ira abamenyi benseme eyo buna ekero arachorwe koba omurai bwense nigo aragendere korika emiremo abantu benseme eyo buna konyora achakire ko. Muvumilie tu. Muvumilie. Imebaki 356 days. Unajua mtu akifungwa jela anahesabu zile siku zimebaki. Sasa kazi yenu ni kuhesabu? Na msijali. Ile kazi nilikuwa nimeanza hapa ya kuandika watoto na nini, nitakuja kumaliza. Kama hii watu waage nifukuza, hii vijana wote, si ningekuwa nimechukua. Si watu walitukosea sana. Huyu wa Mobi mtakuja kumsamehe. Inko lipotelia egetaseni kia getembe, riatariane Brian Nyakundi. Bia muna mulikito Brian Nyakundi haso roboturu. Na sorobatiru manchumu ligera no to ikaro mweli wa mangana maye kionga chinsebire chabano butuko kurende chikoraga chinsenye engera nankumanya senchira iyo bikara kurenda seli boli yeli tikuria rero nki hedire ninkige kwirera homonzo gosali nibo yo mwabo endera kusange birengeli bambara ega basangire asenchira ere endonge oyo akorokwa gotena getembe. Good evening ma Apple TV presenter Maxwell Mwangi from Matiero Kegochi ege koro hekyoge kwirira singincho eyenda mwamu oyo akoro kwanere hai ni Lavenda Kurumarani Nyaknogo ekenyorogia kabori egentoge kwirira omonto gosalie nibo yoyo mwabo nenda mwamu na inda boigo ekyagera tabwati boigo agosalie nibo yabande nere tatwara na indobo no borogi oyakrokuwa nere Jackson Samukakorea irondi agatena birongo gwode nyalibali chache nda mwamu nembe omonto yo koletayo asabe amabera asubwango ngate kolengana negakorokiri sechiombe isano chaba chigo sambwa agateba someone destroyed their neighbor's property because of jealousy and ignorance oyo tarakwa negilitariaye oyakrokunere Davis na Cynthia korwa mochenu enda mwamu nelibero na bibiko irero monto gosalie enibo ya bande oya akoiro kwa ege kogera omuntu salie bintu byo muntu nde no bwanjani botayo nenda mwamwene na asenkoro Kennedy Kenyanya korwa Mogambi atena Ken Nyaundi and my wife from Mosobeth. That one is in the mom. Cow has no problem, but God is God. Yes, na we kiragabu monchumo liria. Nongwe kero mwelio wa mungana maya ye kiongeli tera nensera sekunde. Asense moyo menyerio ni galenge Wilson Makoli. Oyo ye chikamera ni galenge Yunuka Tuti. Oyo ne kichipicha na mulio gechira senchira yobo ikirano ni galenge DJ Arsani. Na go sabiru tu arubuli gerelia urubia. Baraka ninjo, ninjo remembe, ninjo dorome, mangana mati, bangina ninjo. Engenda boy ningo, engenda boy no yoge ndiro chiro, manyire ole ngomyo kiro chimwina na ndo zera amaetengana, amaeta yaba mwina na no ikirega, wano chum kis ayu karansta boroche, no chuma ni ndo kya gendrete, unaona ayo tegete buyone, na na bono tegwe tumangana yangu kwa. Bono kiara jago tebi ko acha wiro nyamus naro cheken era nabara buli ko ngatera ro manyet kumbe takola tiki kumbe tamanyet aina bono musia tete na yaya kinanke gambi kende ngana ku kwaye nyora karaji bwika ninge yabete bune
ngakia bete kare ya bete ngaya ya bete iga ikaba iga na iga kina kigambi kende Bagaka ninjo, ninjo edembe, ninjo darome, mangana man, bangina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka meyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche e company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyuerange na magacho Safaricom wigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomu chobosongo bakere simigwetera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nyota Dry Cleaners ndiko bagusibya balingana kubase cyanga cyao wekerano ngusibya bale chisuti chigown chiduve chicurtains chicarpet ebikoro tukurwa biri by'abana wikabiri by'abantabanene wigo mukuru bale obokoreri wa vacuum cleaning sofa set cleaning asechinga niko bagutuka imeyo mu cyubusungo nyanjwa ananya gitali ya maiso mbabwate bwigo bokoreri bwa pick up na bwigo delivery asamange bakirisime ase namba 0742178765 Nyota Dry Cleaners, nyota ya usafi.